ndasuhuza buri muntu wese unkurikiranye kuri ino channel yitwa Kanyagenge TV, ndamusaba kuri subscribe, like, comment and share. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo washyira YouTube channel yawe ikajya kuri Google, ku buryo abantu bajya gusearchinga kuri Google nka YouTube channel yawe bagahita bagira gute bayibona. Ibyo bintu bigufasha kubona subscribers, views n'amawuce ibintu byinshi cyane. Ngo ujye nko kuri ukandikaho Kanyagenge TV wayibona. Kanyagenge TV wayitugira gute uyibona. Uri kuyibona ngiyi hano. Mwajyaga mwibaza uburyo wabikora. Ngiye kubereka rero uburyo bigugira gute bikorwa. Niko nicyo kintu tugiye kugira gute kurebera hamwe. Okay, turaza hano. Ndabasaba kuri subscribe. Turaza hano tugiye kuri YouTube. Tumara tugereza ikibanza imare kwiyoringa. Iyi updating mena neza cyane. Gereza banze byiyoringe. Nitugera hano duhite dukora hasi handitse you. Niturangiza dukore kuri kano kantu kari hejuru ka setting. Tugakoreho. Nitumara gukoraho tuze dukande dukora ahangaha nshaka zero. Ahangaha nshaka zero ariho tugira gute dukora. Ahangaha no turi bugiye gute dukora. Handitse try experiment new features. Tugakora. Nitumara kuhakora turatuza tujya hano hasi handitse sign up. Aho tuhakora. Ukubona ko batunye ku yindi page. Tugeze banze mari kwigira gute kwiloading. Ukubona ko byamaze kugira gute kwiloading. Niturangiza hasi kiri wite dukora ni iki ngiki. Tuza dukande sign up. Turi wite tuza dukora kuri hasi kuri sign up. Ariho duhita tugira gute dukora. Hasi kuri iki kuri sign up. Tugira gute tuhakore. Sign up tugire gute tuyikoreho. Tugereze banzongire gute kwiloading. Tugereze banze byiloading, ndabasaba gukora subscribe, like, comment and share. Nicyo kintu mbasabye dutegereze. Internet ndikone kugenda gake ariko muri bwihangane. Ndabasaba gukora subscribe, like, comment and share. Nitumara kugera ahangaha bari buhita tubwira ngo twandikeho amazina yacu. Ahangaha uradushyiramo name, izina ryawe. Ngadushyiremo nka Kanyagenge, ngadushyiremo TV. Ahangaha duhita dushyiramo iki email yacu. Dushyiremo ahangaha iki email. Ahangaha dushyiremo nimero za telefone. Byose ndi gukoraniza ko umuntu wese kugira gute kubibona. Ahangaha dushyiremo itariki twagize gute twavukiyeho. Tugenda tugira gute tubisetting. Ahangaha dushyiramo umwaka twagize gute twavukiyeho. Turebe umwaka twagize gute twavukiyeho. Tubirebe twitonze neza. Tubikore ahangaha duselectingemo iki igihugu cyacu. Turebe ko hari mu Rwanda, tubura mu Rwanda. Turareba ko tubona mu Rwanda. Nitubura mu Rwanda uri wita ukora hano kuri other. Nurangiza ukore kuri next. Nitumara gukora kuri next turi wite duhingukira ahangaha. Ahangaha turwandikemo in what city do you live. Shyiremo umujyi ugize gute utuyemo. Dushyiremo Kigali.
what your postcode. Postcode yacu mu Rwanda na dufite turi bushyiremo amazero 5 1 2 3 4 5. Ahangaha what is your agenda, uri buhitamo igitsina cyawe, nimba uri umugabo uri bushyiramo male, nimba uri umugore urashyiramo female. Abagore bari bushyira ahangaha, abagabo bashyire aha hasi. Turangiza dukore kuri next. Ibintu kwezi ko muri kugenda mugira gute mubibona ibintu byose, nimba ufite umwanya uri bugire gute uri bugende ubisoma, nurangiza uhita ukora kuri I agree. Hanga naka kantu kandi ugira gute ukavivura. Nurangiza uhita ukora kuri tuntu twose uri bugire gute uri butuvivura, ukora kuri next. Hangaha uri guhitamo unemployment, kore kuri next. Nurangiza uhita ukora kuri ahangaha nkoze hard of hearing. Nurangiza ukore no kuri other, uhita ukora kuri next. Nurangiza uhita ukora yes, uhita ukora kuri next nanone. Tuntu twose ugenda ugira gute utuvivura. Tundi kuvivura captions, uvivura kuri captions na kuri other naho wavivure. Nurangiza uhita ukora next. Okay, turi bita tugera hano, ahangaha duhita dukora ahangaha, hanyuma dukore kuri next nanone. Ndabasaba gukora subscribe, like, comment. Kore kuri I don't know, uri kuri next nanone. Tegereza ubanze ubyirodinge, kore hano aha hambere, kore kuri next. Nurangiza ukore hano kuri other, ukore next nanone. Tegereza banze ugire gute byirodinga atuzanira ibindi byo gukora. Kubona ko twageze ahangaha small high school, nguhitamo ikintu ugira gute ukore hano kuri next nanone. Ahangaha uri buhitemo akazi ukora, nimba ari agriculture, education, computer science, ugenda uhitamo ibyo ugira gutema, mathematics, scientific and other. Ahantu ndi kugenda mvivura nanga ariko mugenda mugira gute mubikora. Ahangaha muri kubibona ko batubwiye ati mark or apply. Byose tubimarking twa applying. Uri kugenda ngo ahantu YouTube channel zagira gute igaragara, dushyire kuri TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, YouTube Shorts, Snapchat, Twitch, this, Twitter, Rebel Reads, Likely, ni utuntu twose uri bugira gute uri bugenda tugira gute utuvivura. Utuntu twose ugomba kugira gute kutuvivura. Nibi ngibi byo hasi uragenda ugira gute ubivivura. Nibi bintu byo hasi urabivivura. Ibintu nabyo uragenda ugira gute ubivivura byose. Numara kubivivura itukora handitse nani above, ukore kuri next. Tegereza bakuzanire iyindi.
ahandi hantu search explorer, ibintu bazajya gusacinga kuri Chrome, Google Finance, Google News, Google Search, Google Shopping, Reels, Chat, Gmail, tutu twose bagenda ugira gute utuvivura, Google Transparent, Google Voice, Mickey, Message, Android, ibintu byinshi cyane, YouTube Kids, YouTube Music, YouTube TV, nurangiza uhita ukora kuri next. Ibintu byose wagize gute wabivivuye. Ndabasaba gukora subscribe, like, comment and share. Umuntu utarafungura YouTube channel ndagusaba kujya muri link aho hasi akareba video namweretse yo gufungura YouTube channel. Nyamara gufungura YouTube channel agahita akora kano kantu, noneho nzabereka n'utwinshi dutandukanye two gukora kuri YouTube channel. Twakomeje aka ngakura akavivura nako ngako kavivure twose ugenda ugira gute utuvivura, twose ugenda ugira gute utuvivura, twose ugenda ugira gute utuvivura, twose ugira gute uvivura. Nurangiza kutuvivura twose uhita ukora kuri next. Chromebook naho wavivure, ibintu byose ugenda ugira gute ubivivura. Ndabasaba gukora subscribe, like, comment and share. Tutu twose ugenda ugira gute utuvivura. Numara gukora bino bintu byose kutuvivura twose ukore kuri next. Twakomeje twose turagenda tugira gute tutuvivura, tuntu twose turagenda tugira gute tutuvivura, ukore kuri next nanone. Ukore ahangaha akantu ari kugira gute uvivura, ukore kuri I am not sure. Iki tuntu twose ugenda ugira gute utuvivura. Utu tuntu twose ugenda ugira gute utuvivura. Nurangiza ukore kuri next. Utuntu twose ugenda ugira gute utuvivura, smartphones, ibintu byose ubivivure. Utuntu twose ugenda ugira gute utuvivura nyine gutya muri kona ndi kugenda ngira nimvivura. Ukore kuri next nanone. Ahangaha uhitemo Android, ahangaha uhitemo others. Nurangiza ukore kuri next. Nurangiza tuntu twose natwo ugenda ugira gute utuvivura. Ugenda ugira gute ubivivura byose bino bintu uriko ndi kuvivura. Twose utuvivure. Numara kwivivura ukore kuri next. Ibintu byose nabyo ugenda ugira gute ubivivura byose ubivivure. YouTube TV, Fuba TV, Amazon, byinshi. Nurangiza ukore kuri next. Ugenda bino bintu byose ugira gute ubivivura nyine ubivivura. Ibintu byo gukora bigufasha kubona aba subscribers benshi, aba views, kuko YouTube yabigufasha kuyimenyekanisha ahantu henshi cyane, ku ma YouTube, ku ma social media atandukanye, ku ma Google, ku ma Chrome, ahantu hose bino bintu turi kugenda tuvivura nicyo bino bintu nicyo bidufasha.
ndabasaba gukora subscribe, kandi abantu bose bakoze subscribe ndabashimiye, Imana nibahe umugisha. Ibingibi tubyihorere no dukore kuri next. Biriya bintu byose nagiye mbivura nizera ko mwagize gute muri kugenda mubibona. Dukore kuri next, dukore kuri other ahangaha, tuzanire ibindi bintu tuvivure tuno tuntu twose, tuvivure, dukore no kuri other, dukora kuri next nanone, dukore kuri next. Ibintu byose tugenda tugira gute tubikora kuri next. Dukore kuri next. Kubona ko ahangaha baratubwiye ngo thank you for sign up. Kubona ko byarangiye bahise baduha ikintu cyo kuduha amashyi ko twakoze congratulation, twabikoze ibintu. Kubona ko turarangije. Ubu ngubu ino channel twaba turi kubikorera yitwa Vericati, niko yitwa. Ubu tugiye kuri Google tukayisacinga twahita tuyibona, kugira ngo mbereke ko bikora. Iriya channel turi kubikorera yitwa Verike TV. Verike TV. Sacinge turebe ko tuyibona. Turi ngiyi Verike, iyi nshobora no kubabwira. Ngiyi Verike TV ahangaha. Kubona ko bino bintu bigira gute birakora, ako kanya ukibivuga, ako kanya ukibikora bihita bigira gute biza. Ubu ngubu tugiye no kuri Chrome twabibona, nibwo buryo mubona zino video zo kuri YouTube ziba ziriho hano, niko bino bintu bigira gute bikora. Ndabasaba ngo mukore subscribe, buri muntu wese twareba nyino video ndamushimiye kuba agejeje ino saha, musabye gukora subscribe. Ndasabye n'Imana ngo imuhe umugisha, murakoze cyane.